Coba. Ngapain sih podcast sama lo? Tahu deh. Udah bosan gue ngobrol sama orang lo. Udah sering loh nontonin kita di story gitu. Udah bosan ngobrol. Apa yang perlu dicari lagi? Gak tahu. Tuh orang itu. Aduh, bisa tebak gak gue jadi apa hari ini? By the way, ada Rara. Damn, let's go. Lucu banget, gemes abis. Dia manggil nama gue. My God, serem banget. Did she say my name? No. No, what is that? I don't know. It sounds like Karin. I sleep in your room tonight. By the way, who said we're sleeping together? We never, right? No, never, ever. Never. Gue kayak ditakutin gitu, Beb. Lucu banget, jadi ada horror podcast. Ini lead by who? What is this one? Yeah? Oh. Nice. Alright. Anjir, what the fuck is that? Serem banget. Warung gaib nggak tuh lo? Ini apa, Mas? Lucu banget. Jadi di sini karena emang lagi edisi Halloween, ada kayak apa namanya listeningnya gitu buat dari podcast Do You See What I See dari season. This is podcast bagi horror. Gilanya Spotify tuh always all out. Lagi ngapain, Udi? Mixing lagu di. Apa? Lagi mixing lagu bentar. Serem banget. Lagi masuk nih. Wah. Wow. Anjir, serem banget sih. Fotoin aku dong di sini. Boleh. Siapa ya? Wanginya nih. Daditnya dulu, tunggu Dadit aja. Gemes. Mana kita? Mana Budi? Oh ini. Coba kita lihat dulu. Oh, kalau di ini ada something in the back. Iya. Oh shit. Lucu banget. Lucu abis. Terus ada merchandise. Ih, thank you loh. Nih kalian juga bisa dapat kalau misalnya kalian share foto kalian ke Twitter dengan hashtag merinding di Spotify. Cuma dari tanggal 27 sampai 30 ya, Mbak? Iya. Langsung aja nih dapat foto hologram. Oh my god, you look hot as fuck, dude. Pokoknya ini serem banget. Bisa nih dipakai. Gimana lagi ikut takut? Aduh Kak, ini kayaknya dari mereka itu. Gue ngeri deh. 3D-nya ya? Iya. Tuh ya, ntar dulu. Ini harus. Gue juga jadi ketakut anjir. Nah, ntar ya Kak. Bismillah. Gak masalah, dia tuh ada kayak gini nih Beb, liat nih. Ini ya. Oh gini ya? Jadi kayak gue. Iya, oke. Bentar ya Kak. Kalisinya tahan ya. Islami. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Wow. My God, Oh my god. Oh my god. I can still dance. Nyaman gak kak? Apa sih ini? Iya. Tapi untungnya Iya, masuk. udah masuk kok. Kamu kalau casual one itu cover nggak? Aman sih, nggak sakit. Nggak sakit. Soalnya kayak ngebentuk badan gitu loh, gue yang kayak ngepres. Mana dragon gue, coba lihat. Dragon gue. Nanti aku foto ya kak. Iya boleh. Sama video. Siapa banjir? Sepatunya ada? Oh iya. Sepatunya yang satu lagi di bawah Rifki. Kenapa bisa? Kan tadi mau nyari lagi. Oh my god. Jadi bawa ginian. Nah, di bawah. Cucok. Gue harus ngapalin itu tuh. Yang Oh, biasa di video. gini. Iya. Nyaris rongeng. Lucu banget, oh my god, tadi bilang. Kamu siapa? Kaldrogo, apa Han Solo? Tiba-tiba ada Han Solo gitu. Han Solo. Crossover. Sebentar kalisinya. Gebrakannya dulu. Baku mau gue apain nih? Kalisi BDSM bukan. Di atas aja biar nggak kelihatan. Agak atas. Iya. Nggak sih, itu aja ya benar. Sini aja. Pas ini nih. Tolong pegang dulu. Iya segini juga. Iya ini oke. Oke, mana tuh ya? Kelihatan kan? Enggak. Speaker, jadi biar gue entrance nanti teng 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 so. Nggak entrance doang. Sepanjang malam lu di sebelah gue lu akan mendengar. Di belakang sini kali ya? Taruh belakang aja kali ya kak. Biar nggak kelihatan. Anjing. Ini dicat dulu pikiran. Iya nih ntar di sini. Agak belakang lo ya. Sih segitu nggak apa-apa. Segini aja. Kalau di pantat ntar gue duduknya susah. Oh. Oke. Jadi apa? Pargoy. Kali si Pargoy. Gimana sih Pargoy itu? Ya. Kali istrinya goblok. Aduh. Bangun lagi kembali. Ada notif. Lo pikir lo yang terbaik malam ini? Hah? Lo pikir lo yang terbaik? Lo lihat penampilan gue. Sini.